for assign ama woman who so a be mass say dear. Can say ye crom for and say ye tis a crom no be aquaswa and as in a woody same be an him say obi or ye crom for a dear or qua ye no man or qua na and one were 2 acting banner sang kawamu e kum nipa e dear nanka enye common say obi be kwako wi ade na wasa kum obi e de account nanso so nipa kum ni mom e na say aye common pa wo kone ne wanya hwe wo kone ne wanhu hwe ene na wu nipa na wuti fie ho no wu mom e na ye de wo kra ebe bukro eye atopre na ne de ye ni ekokopie mo e wo emfimfin e mantem a ye papa ni din e de Mr. Yifa Goman na dey chese enkofo bi akwakokuno e di efi atasefo asase so na we head teacher e de ema ansempetu basic school e wo emfimfin mantem e wonom na chese population census yi ebien ensem na chese wo mo ekọ have meeting na eno na wonam kwan so e de eba chese akamkafo yi ekokohia no ebo nituo eyi ni edi free atasefo asase yi eso na chese census training workshop yibi na workshop na chese wo call ya amasa enioma we ekokoto no na ensensem a amaneboni edi efri Adom FM edi etuja na chese bapei wo ye obi a na some year ago ne na chechefo ebinom ekokonya ensem bi ema ebiemu krampo no na wotwibe mienu kobusumi mu krampo no na chese wo ne na damfo bisusu kokopiemu ewo ye bia so mo have some hot arguments edi for political talk ho enum na damfo no ye wo ne se kanti wo mususu se enam sa ye so na ama eneda yi papa yi so no ye kwakwa na ebusuafo man kotie ne nsem odi tu dwane ba ya to a eso so man for bekaya enra ena ye bo mane o kase mu se teacher ni ba ko wa headmaster mpo wo ansapatu basic school wo emfifi mantam ni pa bonfo bi akofri na wura abonituo ama ye kase etuo no koka nani a head teacher Goman Ayifa wantumi anka jai biem afei wato nananom wo nsedo na wo kirekire mu a head teacher wo ko training bi kura na efa population census ho na wo bedru ye no anadwube se no so ebo pa ho simaduanan ena se nipa bonifo ekoto ne nkwaso wira wokobo ni tuo edikunom yekoda ya ade chi ena no pai pani e wokasa man fifi mantem post sadom are no pon DSP wode aba beto dwa a kire se wo mo na matetata kwanso eni hwehwemu so ama wobi ayi wo masutire na sutire na nipa ni yi wo mo nti wanye nipa baako ya osu se wo ka nipa bonifo a wonom koku we hetiche yi ho ama se de wokura ni tadua mu den ya wogusu eye hwehwemu apa nipa aka nyina ka ho ate wo mo na ye de wo mo afamra kwanso na yenko irenua Richard Kodriako wono ene wo mfimfi mantamu na se de nam so na wotiminya se nipa eche no DSP arenoponsam odi atodwa no wonfamu nkyeremu nyina ema na ba Facebook a teacher ni no mfoni ene da ho no head teacher no Goman Ayifa ni mfoni ene da ho be kama pa yakasai sadie enam so na yebo ni tuo ni nti no na busua kra na yire ne made aponsefo de wo masie se bia na ne pabonfo no so betimi ateta kwese wo betimi aso ato wo mo so wira ka ho akua wo mo yesa wo mutiri moden ne ho fo wo mutiri moden ka wo tuo no kra hu abranche wo hu se wo enimonyam wo nanim anyway kra ye mo ni tuo anyway tumi hwa nyame ani hwa anyway bo ni tuo ye mo ni tuo oye nice wo bia nu onyamfo sei hi wo de ento aso emsa Richard Aba Richard Aba Richard Kodriako woti yankan ya mo ha ye say ensemble na posifo de to dwa nipa ba ko de yenya ntia se ya che no kwan be so ene ye fa che no ena woni posifo akasa se edom ni bi wo kira na nipa no mo che no e ye obi a oni Dr. Stink eno ni ye juma nti o ye teacher ni a ono wo Ansebetu Anglican Bay School ono na ntimu ni chese teacher for any omonto quantity lesson notes ni maniama ntina there were heated exchanges nti na say kwanta ka bi wo ho ma threat bi ka be that was last year ma sa no teacher for no edim koma mo say sa no nti for kwat na ho resolve we nti ba sa no na me sure say police for no epic no intendra teacher for na mo ekwo kosra
ọba no ene nkura no ene bisafo no omokoye no omuyi omo edi no ena omofra police for ma police for the farm ntendra na police for echi no emo sisi omo kokoma omo so omo yadwhimi nti saa na sametie enti last year sa argument na ba wo mumienu entem no eno na apostle susu se bia betumi ama na boni tuo anase bibi fufuro bi na ka ho. Well, Sefia no ye hwe nipa obo openini tuo nti obi o ne nya agaskasa na se bia threat na bibia wo no ye hwe sa police for ba kofa no another angle so na enenam WhatsApp amanfo esa ho asem ye say Kepkos the baby o her friend the breeze na manfo say Mr. Goma no Saturday you know okoho na mo argument then a political argument that political argument no na emu achipa yi ema elidi nipa ba ko mo won second ema mo de no koto ayasabia na onu tu ni ka person ba fi nti amanfo mo gi saa we ni di no kire se ebe ye san kofo no mo won adamfo no second no omo ana edi mechi a anase omo bodi ni ntenta omo be che no omo be bodi chi no but as of now the yenwu na damfo kro na ye won the second no in the hospital kro na oda nti me sure sa polifo e de omo any edi tan sem we nyina echi e wo mti achi ni baba ko de but there are so many angles supposed for many omo kasa no they are also following obi e echi ni bi omo akwache omo aboa na kwa ente se wonya kwan ehunu ne yire ne ne ma wo mo ensoso se na wo mo eji nsam no fa won yire ne ne ma de goni be ka say they have been traumatized nti asem ni si na omo be fa omo free fie na omo no so ba Cape Coast asem we si opposite the University of Cape Coast Medical Hostel eben the new Cape Coast Sports Stadium nti omo be fa omo free ho e de omo call ebusia we fie nti ho na sia no amanfo ekosra omo ho nti onhwe omo pa dia omo mfa asem no bokokra because papa akọ ye ejuma na oba wo blue fie bio na de omo ti ani se chi akasa omo ko se ya omo kunu omo papa na oti theory le chi a moja esone no a waye nyame ni nti nya sama even the coach and antrekọ omo fa no isikwa Etisa wo hwa ni wono sade ono ankasa wo argument kakra enti ensem bebre mantamantamu sana amount for kabasesia no onyo bi so a oye gidigidi so wo hia no a oye boko oju in the sense we ye afen na ye be si liteduase bia sansem we argument na mo political argument no say no question court ne ye wo bi sikan kra wo ho dia eno ne be tumi akasa but wo hia Dr. Singer oyo oju ankasa Richard Yamfa wonsia sade ya chi nipa baako na enema bebre nsu kurakuramu nti said aposefo every enhwemu ase no ya hwe ni mu ahwa kwan se obi a ne ho bo mu bia no ye benya kwan ache no ye nua Richard Kodenya ko na wode opani wo ho amane abeboye every Cape Coast ne di aposefo na abusuafo se de ensem no etie enu no se de ewudie ni bonefo so ma nipa adwene mu emma ama wodwen ho a wonhye da ente eye ase wunhunu de nipa epe akire anase wunhunu se eye te de nipa de bo mu akwa mu edenya na ekoso edenya de agine ewo ewiase nipa kuma ekoso de na mpanifo nti omo eye de afo enkosi da be na ye be kuma enti enkosi se wo mo de hye anase wo mo hu nipa be ho be kansa no wo mo be yo ma say on be putting measures in place amasa nyoma we eto etime atwa na abusua ye empanifo ye mampanyine na hwefo security agencies ye sramo ade bia mo betimi aye amode bebo ye ntimamufo ye ho eban no monya mfa ma ye because say de ye ntimamufo na ebinum ekum no areho asefem ye ni obi obeka ye nsem ede ama ye yeku obi a na yeku ni free obi di obi ewa no wodi na wu free obi dueduemu chese wuni sika obekwa kofa post ama oma ye nhwehwemu di ama wa na eno anu no yekumo de hye na nipa no wafa ne ho tototo enti enkosi da ben ene nipa kumi eto ebetimi atwa wo ye mayimu abusefo de ekwe de na so sempanifo enye emfa ensemi ho fo gye nche no beto edwa e wotuma gye eche
comment section. Now like a videos na share all the social media platform so media ene equia sikapa dosene yebesan edi ehia ebi makra.